Ibintu rero bikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Tanzania ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa aho ibintu bikomeje gushyuha muri iki gihugu nyuma yaho abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CCM Chama cha Mapinduzi bashimutwa bagatabwa muri yombi ndetse no kwicwa bunyamaswa. Abakurikirana ibintu hafi muri Tanzania bisa naho rero batangiye kubona ko muri iki gihugu urumuri rw'icyizere cya politike cyazanwe no kuzamuka kwa Perezida Samia Suluhu Hassan muri 2021 ruri kuzima. Habaye ihumure ryinshi cyane igihe Samia perezida wa mbere w'umugore wa Tanzania yatangiraga imirimo. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe yemerewe gutegura imyigaragambyo no kunenga guverinoma nta bwoba bw'ingaruka zikomeye cyane. Ariko impungenge ziragenda ziyongera ko Tanzania rero isubira mu bihe by'umwijima. John Magufuli utarihanganiraga batavuga rumwe nawe mu byumweru bishize, babiri mu bayobozi bakuru babatavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi inshuro ebyiri. Undi muyobozi Ali Kibao yarashimuswe aricwa ndetse n'umubiri we ushyirwa muri asude n'abantu batazwi. Ibibazo bya politike muri Tanzania kandi biteye impungenge bikabije. Ibi bikaba rero byaravuzwe n'umuyobozi wungirije w'ishyaka rikomeye cyane ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema, Tundu Lissu, avugana na BBC icyumweru kimwe mbere yuko atabwa muri yombi ku wa mbere, ubwo ishyaka rye ryateganyaga rero kwamagana iyicwa rya Kibao ndetse bivuga ko ryabuze abandi barwanashyaka bagera ku 100 banenga guverinoma ya Tanzania. Nyuma Tundu Lissu yarekwe by'agateganyo atanze ngwate hamwe n'umuyobozi w'ishyaka Freeman Mbowe. Lissu yatangarije BBC y'Abongereza ko ibiri kubaho ari ubwoko bw'igitutu, ati cyo gukandamizwa n'ihoterwa yateguwe na leta, ati ryarangaga icyo gihugu cyo kuva mwaka wa 2016 kugeza 2020 ku butegetsi bwa Dr. John Paul Magufuli. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri Kenya yari ifungiye rero muri Tanzania iminsi igera kuri 3 yarekuwe nyuma ya gato Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya isabye ko yarekurwa. Boniface Mwangi yaraye agarutse nyuma y'uko rero habayeho ubusabe bwa Kenya bw'uko yarekurwa. Ibi bikaba rero byarateye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi no kuvuga Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya. Mwangi na bagenzi be b'abanyamategeko bunganira bari muri Tanzania mu rubanza rw'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu ushinjwa ubugambanyi. Ariko kuwa mbere Perezida Samia Suluhu Hassan yihanangirije abaturanyi ko atazemera ko abarwanashyaka baturuka mu bihugu bituranye na Tanzania kwivanga mu bibazo by'igihugu cye kandi bigatera akaduruvayo. Kuri wa kane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yagaragaje impungenge z'ubuzima ku mpirimbanyi Mwangi. Yavuze ko abadiplomate bagomba rero kugera ku bene gihugu babo bafunzwe n'igihugu cyabakiriye hashingiye ku masezerano y'Vienne yerekeye umubano na ambasade. Ibi byatangajwe mu gihe uburakari bugenda bwiyongera cyane cyane nyuma y'uko Tanzania irukanye uwahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Kenya Martha Karua hamwe n'abandi baharanira uburenganzira bwa muntu nabo bari bagiye kwitabira iburanisha rya Tundu Lissu mu mpera z'icyumweru. Mu mezi ashize imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagaragaje impungenge zatewe no guhashya batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania mbere y'amatora azaba mu kwakira uyu mwaka. Nibivugwa muri Repubulika mu gihugu cya Tanzania muri rusange. Rero amakuru aba ari menshi cyane. Hanyuma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo reka mbabwire ko imirwano ikaze hafi ya parike ya Kahuzi Biega yarangiye mu 23 ifashe Kabushwa. Amakuru aturuka muri Kongo avuga ko mu nkengero za parike y'igihugu ya Kahuzi Biega muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo kwa gatatu habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo za AFC 23. Imirwano yateje kongera guhunga ku bwinshi kw'abaturage yatangiye M23 rero yigaruriye agace ka Kabushwa. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, ingabo za M23 zagabye igitero ku birindiro inyeshyamba za Wazalendo zashinzwe mu mudugudu wa Kabushwa uherereye mu nkengero za parike muri groupement ya Irambi Katana. Ariko inshuro ya mbere izo ngabo zombi zihanganye zishyamirana muri iki gice kuva AFC 23 yigarura uturere twinshi cyane muri teritwari ya Kabare muri Gashyantare 25. Inkuru dukesha Radio Okapi komeza ivuga ko kubera imirwano yari ikomeye cyane abaturage benshi cyane bahunze ako gace bahungira ahantu hatekanye. Amakuru aturuka muri ako gace akaba rero avuga ko nyuma y'amasaha menshi cyane imirwano Wazalendo yavuye aho igahunga igasiga Kabushwa mu maboko y'inyeshyamba za M23. Aka gace
kugeza ubu bivuga ko kari katarabamo imirwano ubu nako kiyongereye mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Abakoreshaga umutungo kamere mu buryo butemewe muri parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega nabo ngo bavuye muri ako gace batatanira mu tundi duce dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.